معرفی کتاب‌ها، ترغیب اثرهای نو به تبرسیده ادیبان، نمونه ایجاد از یک کتاب در برنامه سویدست. تشریف ادیبان، صحبت جالب و صمیمی و با سویدست، پیشنهاد یک کتاب به کتابخانه ما. با آرزوهای نیک و امیدهای سبز، سویدست از تلویزیون سفینه. با کتابخانه مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه باز یک کتاب گرانارزش دیگر توسط برنامه سویدست این لحظه ها وارد می سازیم. داستان راغون، کتاب نوی شاعر پرغیرت و وطنسرا، برنده جایزه ادبی به نام میرزا ترسونزاده، معاون وزیر فرهنگ دولت سفر می باشد که اینک در برنامه معرفی می شود. راغون این نشانه بنیادکاری و سازندگی ملت تاجیکستان صاحب استقلال در امروز و آینده است و خیلی خوب است که از جانب شاعر تاجیک این چیز بسیار صمیمی و هدفرس و بسیار زیبا ترنم یافته است. مؤلف درک میکند که نیروگاه برای کشور چی ماهیت دارد. در ادبیات معاصر ما یک منظومه از نگاه حجم در حال حاضر بزرگترین است. کتاب با پیشگفتار خیلی پرمحتوای دیرکتور گنرالی جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون سفرزاده خیرالله امیرعلی نشر شده است. او می نویسد عزم و اراده استوار پیشوا در این کار نه تنها متکای دل سازندگان راغون است، بلکه سرچشمه الهام و مایه افتخار ایجادی ادیبان تاجیک نیز می باشد. این نکته را ما در منظومه سرشار از مهر و افتخار شاعر توانای وطنسرایمان دولت سفر داستان راغون بر علا مشاهده میکنیم. داستان راغون به ذات خود در ادبیات معاصر ما یک منظومه از نگاه حجم در حال حاضر بزرگترین است. قبل از این درباره راغون ده‌ها شاعران ما شعرها و قصیده های و بلده ها سرودند، اما این داستان یک نگاه جامع دارد به ساختمان این انشاءات بزرگ عصر که هنوز از زمان شوروی ایده‌اش به وجود آمده بود و در زمان ما ادامه دارد. یک نگاه بسیار جامع دارد و همین پست و بلندی و همین پیچیدگی هایی را که در سرنوشت راغون است مؤلف در همین داستان در باب‌های علاهیده با بیان خیلی شیوا با تحریک دادن احساسات خواننده خب یعنی به سبک بسیار جدید و تأثیر بخش این سرگذشت رو در این داستان جا داده است. بنابراین از این نگاه این داستان در تبریک گفتم در حال حاضر یکی از بزرگترین اثرهای نظمی ما وابسته به مسئله راغون است. خب برای که بدونیم که راغون چه جایگاهی دارد در سرنوشت کشور صاحب استقلال ما، من لازم میدونم که یک مرور کوتاه در سرگذشت همین راغون داشته باشیم. وقتی که من این کتاب را تحریر میکردم پیش از همه با مقدمه آن آشنا شدم که به قلم دیرکتور گنرالی جمعیت سهامی کشاده نیروگاه برق آبی راغون خیرالله سفرزاده تعلق دارد و در این داستان در این کتاب یک شرح خیلی مفصل درباره سرگذشت راغون آورده شده است و قبل از آن که خواننده با خود داستان شناس شود میتواند به طور علاهیده با سرگذشت راغون شناس شود. شاعر داستان را با باب نام راغون حسن آغاز می بخشد و در مورد خواستگاه نام راغون اظهار نظر نموده سبب نامگذاری و طبیعت موضع شهر راغون را بسیار زیبا و با لحن شیوا می سراید. سپس منظومه با ذکر تاریخ بنیاد نیروگاه برق آبی راغون و بنیاد شهر سازندگان نیروگاه در زمان شوروی ادامه می یابد تا خواننده با سرنوشت و اهمیت بزرگ سرنوشت ساز انشاءات آشنا شود.
дар бораи роғун то имрӯз ҳам дар наср ҳам дар назм дар шаклҳои гуногун шоиру нависандаҳои мо зиёд навиштанд шеър навиштанд, туруна навиштанд, баллада навиштанд, ин ҳамаи асарҳои навиштанд, асарҳои хуб навиштанд. Вале ба назари ман як асари доманадор, як асаре ки фарогири мавзӯъ ва гирӯдорҳо ва он корнамоиҳое ки барои бунёди масалан қасри нур, бунёди қасри нури миллат дар роғун шуд, асари доманадор дар шакли назм чун достони роғуни шоири ватансаро, шоири бисёр пуркори мо, шоири бисёр нозукбини мо Давлатсафар, барандаи ҷоизаи адабӣ ба номи устод Мирзо Турсунзода Давлатсафар набуд. Аз кадом ҷиҳат? Барои ин ки Давлатсафар дар амин таълифи достони роғун бештар такя кардааст ба реализм, ба реализме ки ҷанбаҳои адабӣ дорад, ҷанбаҳои ҳунарӣ дорад. ҷанбаҳои ҳунарӣ он дар чи аст? Масалан дар бунёди роғун то ба кор омадани ду агрегати вай ҳам бинокорони мо бисёр хизматҳои арзанда ва бузург карданд, ҳам оное ки ба бунёди амин нерӯгоҳи оби барқи роғун асос гузоштанд. Сарвари давлати мо президенти муҳтарами Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ва тамоми он ниҳодҳое ки барои ин бунёди ин қасри нури миллат асос гузоштанд. инҷа бисёр лаҳзаҳои ҳассос ва аҷоиб аст. Лаҳзаҳое ҳаст ки на танҳо бинокорони масалан Фарҳод сифати мо гӯем, ба тамоми мардуми Тоҷикистон, миллионҳо мардуми Тоҷикистон ва берун аз он ина интизор буданд. Давлатсафар шоири пуркорест ки бо навиштаҳояш, бо эҷодиёташ солҳои охир дар миёни хонандагон маъруфияти бештар пайдо кардааст. хусусан манзумаҳои ӯ ки аз ҷиҳати жанр метавон ҳамчун сегона онҳоро номбар кард, дар байни хонандагон бисёр машҳур шудаанд. инҳо достони асп, достони об ва достони роғун ҳастанд ки ҳарчанд бо номи достон муаррифӣ мешаванд, аммо ҳамчун манзума эҷод шудаанд ва бояд гуфт ки достони роғун ва достони об аз лиҳози шакл дар як вазн навишта шуданд, аммо аз лиҳози маънӣ низ як пайванди ноаёне доранд. зеро достони об ва достони роғун яъне нуру об рӯшноист. агар дар достони об тавсифи об ба амал омада бошад, дар васфи об сухан рафта бошад, дар достони роғун васфи нур тавсиф ёфтааст. ва аз ин ҷо достони мақоли халқии об рӯшноист метавон дар нисбати ин ду достон ё ду манзумаи Давлатсафар ифода ёбад. ва мақоли об рӯшноист ин як мақоли хеле кӯҳане ҳаст ки аз замони авасто манша мегирад ва азбас ки моҳу офтоб ва дигар ҷирмҳои осмонӣ дар як хати ҳаракат бо рудҳову дарёҳо ҳаракат доштанд, аз ҳамин ҷо мақоли об рӯшноӣ ба амал омад. яъне дарёҳои сайҳуну ҷайҳуну вахш бо хати ҳаракати офтобу моҳ дар як самт аз самти шарқ ба самти ғарб амалӣ мешуданд. ва ҳамин гуна достони роғун тавсифи нур яъне рӯшноӣ ки нуре ҳаст ки инро ба таври сунъӣ бунёдкорони он ба вуҷуд меоранд, ба вуҷуд оварданд ва саропо хати сурхи достони обро тавсифи нур ва рӯшноӣ фаро гирифтааст ки
با تشبوس پیشوای معظم ملت بنیاد این دوره دوم بنیاد نیروگاه برقی آبی راغون شروع می شود و با تشبوس او این کار جریان می گیرد و در اینجا نیز وصف و کارنامه کارگران راغون نیز مورد توصیف قرار گرفته است. شاعر برنده جایزه ادبی به نام میرزا ترسونزاده دولت سفر ارزش‌های وطنداری را برشمرده عزم استوار پیشوا را در آبادسازی وطن ستوده با مسئله‌های احیای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون رو آوردن ایشان را همچون یک اقدام بزرگ جهت بازسازی سرزمین اجدادی تصویر نموده از زبان قهرمان میگوید زینو ساخت باید وطن را زینو برایش تن و جان بباید گرو. از این جمله راغون سرآغاز شد که هر قطره آبش پر از راز شد. و وقتی که من این داستان را خوندم واقعا شاعر به هدف خود رسیده است از اون نگاه که همین پست و بلندی های را که در گوییم که سرنوشت راغون به وجود آمده است این که با تقدیر ملتی ما که همین گونه تقدیری پرپیچ و تاب دارد خیلی شباهت دارد همین خیلی با مهارت بلند به رشته نظم کشیدن به تصویر در آوردن با بابهای جداگانه جدا کردن خب گوییم که نقشه خوبه برای به ذهن خواننده وارد کردن سرنوشت این ابرساختمان تاجیکستان گوییم که یک نقشه خوب تهیه کردند و همین نقشه را خوب عملی نمودند و طرز بیان شاعر بسیار طرز بیانی هم زیبا است از نگاه مثلا لطف شاعری از نگاه کاربرد هنرهای شاعری از نگاه صنعت شعر هم خیلی زیبا و هنرمندانه است و هم برای گوییم که مردم و حتی خواننده عادی خیلی آشنا است. لحظه های حساس چی است؟ لحظه های حساس مثلا اون بنیاد و کندن نقب ها جابجا کردن اگریگات ها در اون درون سینه کوه است و ما بارها رفتیم اونا به چشم خود دیدیم و لحظه از همه با حساستر این است بستن پیشی راه مجرای دریای وخش که اینا خود سرور دولت ما پرزیدنت در پس همون چنبر یا اینکه رولی بولدوزر با تعبیر خودش گوییم نشسته در طول 1.5 ساعت این زیادتر مثلا همون با واسطه سنگ و ریگ و همه اون جنس های کوهی با مرام با یک تمکین با یک چیز پیش رو بستن پیش روی دریا را بستن این یک چی میگن یک پیروزی هم نیروی ذهنی همون مردمی بیناکار بود هم نیروی سیاسی تاجیکستان که همین چیزا وعده داده بودن پرزیدنت وعده داده بودن که همینا به ناخون باشد به دندان باشد به چی که چنانه که نقب‌ها را گفته بودن همینا میسوزیم و در اونجا ما شاهد بودیم همون لحظه ای که پرزیدنت مثلا پیش دریای مجرای دریای وخش بستن و اون منبع دویمی آب انبار دویمی ما در بالاتری مثلا نارک آب انبار راغون پیدا شد این امید است این آب انبار در لحظه های گوناگون تامین میکند در از عمری گیسی نیروگاه نارک و این آب انبار باز امید میبخشد به اون مملکت های همسایه ما که اونا را با آب تامین کنند انا همین لحظه ها در داستان راغون دولت سفر بسا هیجان بخش بسا طبیعی با عنصرهای بدیعی بسیار زیبا تصویر شده است. بازم از پیشگفتار کتاب میاریم که راجع به اهمیت فوق‌العاده نیروگاه برق آبی راغون این سخنان تاریخی پیشوای معظم ملت را که بیانگر عزم قوی، اراده متین و آرزو و ارمان قلبی ایشان است هر یک شهروند مملکت با احساس عمیق وطنداری و افتخار بلند و مسئولیت شناسی در یاد دارد. در راه تقدیرمان
тадбирандеш худамон ҳастем. роғунро худамон месозем. лозим шавад бо данdoну бо нохуни хеш месозем. бо данdoну нохуни номусу нанги ориёӣ. муаллиф дарк мекунад ки нерӯгоҳ барои кишвар чӣ моҳияте дорад. моҳияти сарнавиштсоз дорад. на танҳо барои кишвари мо. муаллиф қайд мекунад ки ин нерӯ, ин қувва барои минтақа ва барои кишварҳои ҳамсоя низ барои рушду нумӯи ин кишварҳо кӯмак хоҳад кард. ва воқеан нур, он фари каёние ки дар авасто зикр мешавад, дар намуди нерӯгоҳи барқии обии роғун зоҳир мешавад. ва дар авасто омадааст ки вақте ки фари каёнӣ дар дарёи ворукаша ки ба дарёи вахш айният мегирад пинҳон шуданӣ мешавад, афросиёб мехоҳад ӯро ба даст биёрад, аммо фари каёнӣ аз ӯ мегурезад ва апамнапат яке аз эзадони авастоӣ онро аз афросиёб пинҳон мекунад. ва воқеан имрӯз чунин менамояд ки он фари каёние ки апамнапат пинҳон карда буд аз афросиёб имрӯз дар намоди дар симои нерӯгоҳи барқии роғун падидор мешавад ва дар чеҳраи пешвои миллати мо дурахшон мегардад. ва як рамзе ҳаст ки дар ин достон бо паҳлӯҳои гуногун зикр шудааст ва нур воқеан нуре ҳаст ки роҳи ояндаи кишвари моро ба сӯи рушду тараққӣ нишон медиҳад. хулас дар манзумаи достони роғун нуктаҳои зариф, тасвирҳои зебову латиф, ҳикматҳои судманди ҳаётӣ ва абёти саршор аз эҳсосоти амиқи ватандорӣ ва тарғибгари арзишҳои олии инсонӣ фаровон аст. умедворем ки хонандаи закӣ худ бо ғояҳои олии меҳанпарастӣ, ободкорӣ, қадршиносии роҳбари ғамхор, поси муқаддасоти ватан, шукргузорӣ аз неъматҳои худодод ва бисёр масоили дигар зимни мутолиа ошно гашта барои худ лаззати бузурги маънавӣ мебардорад. роғунро ҷавонони мо месозанд ва ин ҳам аз ин китоб ҳам тавсифе аз кори ҷавонони миллати мо ҳаст ва мухотаби ин китоб ҳам аслан ҷавонон ҳастанд ки ояндаи тоҷикистон дар дасти онҳо. ман тавсия мекунам ки ин китобро бодиққат мутолиа кунанд, дастрас кунанд. аввал ин ки ин китоб худаш дар шакли як китоби мусаввар ба таб расидааст. бале, дар ин китоб ҳам маълумот барои таърихи роғун дар шакли насрӣ омадааст, ҳам дар шакли назмӣ бо беҳтарин шева баён шудааст ва ҳам бо тасвирҳое ки ҳамин лаҳзаҳои ин абаркорзори асрро инъикос мекунанд дар ин китоб оварда шудааст. ин китоб бо хати форсӣ ҳам омадааст, яъне ба хотири он ки ҳамаи ҳамзабонони мо низ ки вориди тоҷикистон, меҳмони тоҷикистон мешаванд, агар ин китобро метавонанд ҳамчун дастовез, ҳамчун як тӯҳфа, ҳамчун як армоғон аз тоҷикистон барои кишвари худ бибаранд ва ҳамзабонони мо ҳам бо шеъри тоҷикӣ, бо як намунаи шеъру назми тоҷикӣ ошно шаванд, ҳам бо он користоне ки дар тоҷикистон баъд аз истиқлол ба вуҷуд омад, ба миён омад, бо он ошно бишаванд. яъне аз ҳар ҷиҳат ин китоб китобе ҳаст ки ҳар касе ки онро дастрас мекунад аз он фоидаҳои бисёре ба даст меорад, ҳам моддӣ, ҳам маънавӣ. китоб бо соядасти муаллиф, шоири ватансаро, барандаи ҷоизаи адабӣ ба номи Мирзо Турсунзода, муовини вазири фарҳанг Давлатсафар ва ҳамчунин меҳрномаи сардори раёсати табу нашр ва матбуоти вазорати фарҳанги Тоҷикистон Раҳмоналӣ Мирализода ба китобхонаи муассисаи давлатии телевизиони Сафина тақдим гардид.